Da li znate koji kralj vlada Kosovom? Ako ne znate, odgledajte video do kraja i saznajte šta Albanci misle o njemu. Jedan od najčuvenijih manastira na Kosovu i Metohiji su Visoki Dečani, najočuvaniji spomenik srpske srednjevekovne kulture. Manastir je sagrađen u 14. veku, a izgradio ga je Stefan Dečanski. U ovom manastiru nalaze se mošti svetog Stefana Dečanskog, koji se smatra jednim od najmoćnijih srpskih svetitelja. Manastir Visoki Dečani su u potpunosti očuvani u izvornom obliku i od svog nastanka pa sve do današnjih dana manastir nikada nije bio paljen niti skrnavljen, i to pre svega zahvaljujući razvijenom kultu svetog kralja Stefana Dečanskog, koji ga je štitio i davao mu na značaju, i upravo zbog toga je on i danas neprikosnoveni vladar Kosova i Metohije. A u prilog tome ide i činjenica da savremeni Albanci u svom očaju već neko vreme pokušavaju da nametnu tezu kako je sveti kralj bio Albanac, ali i na njihovu žalost, a na našu veliku sreću, istorijske činjenice ne govore tako. Manastirsko bratstvo vekovima je beležilo čuda svetitelja koji počiva u svojoj zadužbini. Većina ovih čuda bila su čuda isceljenja koja su se događala na kivotu svetitelja, a dešavaju se i danas. Sveti kralj bio je prvi zaštitnik potlačenih Srba Metohije, ali bio je veoma poštovan i među Srbima iz drugih krajeva, pre svega sa Kosova, iz Crne Gore, Raške, Starog Kolašina i Makedonije. Osim Srba, ovog svetitelja su duboko u savremeno doba poštovali i sami Albanci, muslimani i katolici iz čitave Metohije. Ne mali broj isceljenja je bio izvršen i nad nepravoslavnim vernicima koji su se molili svetom kralju. Jedan od primera koliko je sveti kralj bio važan ne samo Srbima, nego i Albancima je i taj da su manastir čuvali Albanci, takozvane Dečanske vojvode. Ovu čast imala je porodica Rusta od Fisa Gaši. Generacijama je ova porodica branila manastir od napada pljačkaških bandi Albanaca i Turaka. Zbog svog zaveta su pretrpeli mnogo zla od svojih sunarodnika, kao i od okupatorskih vlasti u oba svetska rata. Zabeležene su reči Saliha Ruste, poslednjeg dečanskog vojvode. Čuvali smo manastir jer je naš predak dao besu da će on i njegovi potomci štititi ovo sveto mesto, a data reč kod nas se mora poštovati. Pored isceljenja, svetac je činio i druga čuda. Jedno od čuvenih je ono kada se osvetio Turcima, koji su manastir želeli da pretvore u džamiju, prethodno ga opljačkavši 1692. godine. Turska vojska je opkolila manastir, monasi su isterani, a turski zapovednik Tatarin je naredio pretvaranje manastirske crkve u džamiju. Doveden je imam, koji je počeo obred pretvaranja crkve u džamiju. Na kulu na manastirskim zidinama je podignut polumesec. Kada je imam počeo molitvu, sa zidina crkve odvalila se figura lava čuvara i na mestu ubila imama. U tom trenutku došlo je do potresa koji je započeo kod kivota svetog kralja, a potom je iz manastira izbio plamen koji je zahvatio turske vojnike koji su se nalazili neposredno ispred crkve. U vazduh je odletela i kula na kojoj je bio podignut polumesec i u kojoj su Turci smeštali municiju. Turski vojnici su počeli panično da se povlače kada je počelo strašno nevreme, a Mala Bistrica je tako nadošla da je počela da davi ljude i konje. Turski zapovednik je naredio povlačenje ka peći, ali nije uspeo da stigne do grada. Na ulazu u peć ubio ga je jedan od albanskih plemenskih prvaka.
Manastir je pretrpeo više pljački u 19. i početkom 20. veka, i to uglavnom od albanskih bandi koje su krstarile Metohijom. Monasi su sa oduševljenjem dočekali oslobođenje 1912. godine, ali ubrzo već 1915. u toku Velikog rata manastir se našao u nezavidnoj situaciji. Povlačenjem srpske vojske preko Albanije, Metohija je potpala pod okupaciju Austro-Ugarske i Nemačke. Manastir je opet postao plen albanskih pljačkaša, ali i bugarskih vojnika. Jedna bugarska jedinica je došla u nameri da iz manastira ukrade mošti Svetog kralja i opljačka manastirsku riznicu. Natovarili su kivot sa moštima na kamion i opljačkane dragocenosti i zarobili 4 monaha. Namera im je bila da mošti odnesu u Sofiju, kao vid osvete za bitku kod Velbužda, u kojoj je Stefan Dečanski pobedio bugarskog cara Mihaila III. Šišmana. Na ulasku u varoš Dečane, na raskrsnici, kamion je stao i nije hteo da upali. Bugarski vojnici su naterali okupljene Srbe da guraju kamion, ali on se nije pomerao. Bugari su se uzalud satima mučili. U jednom trenutku je iz peći naišla austro-ugarska konjička izvidnica. Komandant je saznao u čemu je stvar i upozorio je Bugare na savezničku lojalnost i naredio da se udalje od Svetog kralja. Zatim je naredio da se kivot sa moštima izvadi iz kola i preda Srbima da ga vrate u manastir. Tada je jedan stari Albanac rekao okupljenim Albancima: "Vidite, Sveti kralj neće da napusti Dečane. To je znak da će se Srbi vratiti. Pazite šta radite." Ove zabeležene reči nepoznatog Albanca samo su jaka potvrda da je i mnogo godina nakon ovog događaja neprikosnoveni vladar Kosova i Metohije Srbin, i to ne bilo koji, već Sveti kralj Stefan Dečanski, koji nam budi nadu da će se Srbi Kosova i Metohije jednoga dana vratiti na svoja vekovna ognjišta i da će se neka buduća pokolenja opet kupati na Bistrici.